This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kashrashti kapara Raja Raghuvanshi rengkat kawai kanong ai kubor kila yok pediang yakishiti syak khot hajar hakibor pulit crime branch ke Sam halor ke jengken nok klem nong rem jengki yaka kamakia temple kum ke jaka ke bujuknya breu. Kani ke jeng syak khot hajar kami na ke jengkren ha ke baka nong ai kubor kala ken tok klem nong rem yaka kamakia temple bak kashrashti ru kala kershan yaka tei ke nong ai kubor. Ketika jengken tok persyak ya ke temple kawan rak jing ngomong ya ke beran jenget berkumta ki buat pulit kila register muka dema. Uhin men ke shrashri uvipen ulaong bakum ke yeng kat ya trilang bat ki buat pulit bat ki phak pan ma bat kum ke yeng kal pan ma. Laong bagi pulit kila pan sakhi sabut bat phak pan ma bat kan ne ke jing syak khot hajar kalawan khatsan singi minshwa na ki pulit ka Assam laong uvipen. Nakal yang kibuat pulit ke jela Assam laong bakila phak notice hapok ke section lai pesan lai jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arajar apulai syakatai ke nong ai kubor kalat pathai bat syaka shrashti haka khatlai tari ujilio arajar apusan baki dei ben wan jubab haka apulai bat apusau tari ujilio arajar apusan hinrei kim shemwan mi satya kumta ki pulit ki sa register mukadema yakini ki arngot bat on sakem yaki kum mencukudau bau raja baka sonam shwa banwan Meghalaya laong bagila let syakate ke temple. Kashrashti ke dairu ke bala syak kan thok bha ha ki insan social media na mar ke jing penon kam ya ke jing ja syak penyap raja ha ke sonam kum ki reels ha Instagram page jongka. Habatin page bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.